nonke ngegama elihle lenkosi Yesu Kristu umsindisi wethu. Sikwicawe yesibhozo emva kwePentecost. Inkosi mayibe nani, ibe nawe kanjalo. Ibongeni inkosi, ibongeni na bakhonzi benkosi. Makubonge uThixo Uyise uNyana noMoya oyingcwele. Malibongwe igama lakhe ngokunango naphakade. Uzuko kuThixo ezulwini, uxolo emhlabeni ebantwini bakhe emhlabeni. Nkosi Thixo kumkani wasezulwini, Thixo onguba ungamandla onke, siyakunqula, siyakubulela, siyakubonga ngenxa yobukhulu bozuko lwakho. Nkosi Yesu Kristu okuphela kwenyana kaYise, Nkosi Thixo mvana kaThixo, wena ususisono sehlabathi, senzele inceba. Wena uhleli ngasekunene koyise, yiva umthandazo wethu, ngokuba ngwewedwa ongcwele, wewedwa inkosi, wewedwa phezu konke, Yesu Kristu nomoya oyingcwele buqaqalo bukaThixo Uyise. Amen. Masithandaze umthandazo wecollector. Thixo ongamandla onke, ekutyhilele kuwe zonke inhliziyo, isazeka kuwe yonke iminqweno, ongenakho nokufihlelwa nto, hlambulula iingcinga zenhliziyo zethu, ngokusiphefumlela ngomoya wakho oyingcwele, size sikuthande ngokufezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele ngokulifaneleyo ngaye uKristu inkosi yethu. Nkosi yiba nenceba, Kristu yiba nenceba, Nkosi yiba nenceba. uYesu wathi uyakuyithanda inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. Lo ngowokuqala nomkhulu umthetho, nowesibini ufana nawo, uyakumthanda ummelwane wakho njengokuzithanda ngako. Kule mithetho mibini kuxhomekeke wonke umthetho nabaprofeti. Masizivume izono zethu, sizimisele ukugcina imithetho kaThixo, sihlale elithandweni naseluxolweni nabamelwane bethu. Thixo ongamandla onke, bawethu wasezulwini, siyaguquka sivuma ukuba sibonile ngetyala lethu, ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, nangako esithe sakwenza ngenxa yonyana wakho uKristu inkosi yethu. Sixolele konke okudlulileyo, wenze uba sikhonze ngentlalo entsha, kuzukiswe igama lakho. uThixo ongamandla onke uxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso, makabe nenceba kuni, anixolele izono zenu anikhulule kuzo, aniqinise anomeleze konke okulungileyo, anigcine ebomini obungunaphakade, ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masithandaze umthandazo walomhla. O sovereign God, Jesus Christ, establish your reign on earth. Let its coming be like the mustard seed that grows into greatness, and like the leaven that mixes with the grain, until the whole becomes greater, to the praise of the one holy and blessed Trinity, who lives and reigns forever and ever. Amen. Phulaphulani indaba ezilungileyo zivakaliswa kuMateyu ongcwele, isahluko seshumi elinesithathu, isahlukwana seshumi elinesithandathu. Waza uYesu akuzindulula izihlwele, wangena endlwini. Beza kuye abafundi bakhe besithi, sixelele umzekeliso womdiza wentsini. Waphendula ke wathi kubo, lo uhlwayela imbewu enhle ngunyana womntu. Intsimi ke lihlabathi, imbewu ke enhle ngonyana bokumkani abo, umdiza ke ngonyana bongendawo, utshaba ke olwawuhlwayelayo wona ngumtyholi. Ukuvuna ke kukupheliswa kwephakade eli.
abavuni ke zizithunywa zezulu njengokuba ngoko ubuthwa umdiza utshiswe ngomlilo kuyakuba njalo ekuphelisweni kweli phakade unyana womntu uyakuthuma izithunywa zakhe zize zibuthe zikhuphe ebukumkanini bakhe zonke izikhubekiso nabo benza okuchasene nomthetho sibaphose ezikweni lomlilo khona apho kuyakubakho ukulila nokutshiqiza kwamazinyo ayakwandula ke amalungisa ukubengezela njengelanga ebukumkanini boyise bawo lowo unendlebe zokuva makeve ivangeli kaKristu le. Egameni likaNkulunkulu uyise nendodana nomoya ongcwele. Amen. Ngiyanibingelela ke bazalwane egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyafisa kafishane nje ke ngibuke lapha ya evangelini lanamhla kuMateyu isahluko eseshumi nesithathu isahlukwana esamashumi amathathu nanye kwesehlukwaneni samashumi amathathu nantathu siqhubeke siye lapha ya sahlukwaneni samashumi amane anane siye sigcine emashumini amahlanu anambili ngiza kucaphuna nje igatyana ezimbalwa kuleli ivangeli lanamhla ngiyafisa ke ukuthi ngibeke indikimba engizakukhulumela phekwayo ethi ungubani wena kuNkulunkulu. Ukuphendula ke lo mbuzo engiwenze indikimba kulomlayezo ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukwethembile nami futhi ungethembile ukwenza umsebenzi wakhe esivinini asibeke kuso esiyisifunda mpristi sase Woodlands namaphethelo ngalesikhathi ke seCovid siye sedlulele ngisho ngaphesha kwezilwandle. uJesu wake wabuka abafundi bakhe wathi kubo nina ningusawoti womhlaba futhi nina bafundi bami ningukukhanya kwezwe. Idolobha elakhiwe egqumeni lingefihle ningofakazi kuze kube semkhawulweni womhlaba. Ngiyacabanga nje ukuthi sibizelwe kuleyo nkonzo ukuba senze umehluko embusweni kaNkulunkulu. Evangelini namhla ke uJesu sifundisa ngombuso kaNkulunkulu kaBaba uNkulunkulu. Usebenzisa imizekelo emihlanu ukusifundisa ngalombuso akhuluma ngawo evangelini namuhla. Oqala usifundisa ngokuthi umbuso kaNkulunkulu ufaniswa nemvubelo. Okwesibili ufanisa nembewu yesinaphi. Okwesithathu umcebo ofihliweyo. Owesine amapherere. Owesihlanu inethi lokudoba. Kule mzekeliso emihlanu ngiyafisa ukugxila kwemibili kuyo. Umzekeliso wemvubelo kanye nomzekeliso wembewu yesinaphi. Ngiyalingeka ke ukuba ngithi ekuseni wena nami siyimvubelo kanye nembewu yesinaphi embusweni kaNkulunkulu. Evangelini ngokaMateyu uJesu uthi lapha kuMateyu chapter 13 verse 31 to 32 umbuso wezulu ufana nenhlamvu yesinaphi ayithatha umuntu wayihlwanyela ensimini yakhe yona kambe incinyana kunazo zonke izimbewu kepha uma isikhulile inkulu kunezilimo iba
ngumuthi ukuze kufike izinyoni zezulu zakhele emagatsheni awo. Imfundiso nqangi kaJesu Kristu kuleli ivangeli lanamuhla umbuso kaNkulunkulu. uJesu ukhuluma ngesisekelo sokukhuliswa kwebandla. Make ngiwubuze lo mbuzo ukuthi wena ungubani kuNkulunkulu futhi ungubani embusweni kaNkulunkulu, futhi ikhazalini olubambile embusweni kaNkulunkulu nangaso lezi khathi ezinzima. Ngiyakholwa ukuthi uma ekubuka uNkulunkulu ubona ukuthi ungenza izinto ezinkulu, angenza izinto ezinkulu ngawe embusweni wakhe. Evangelini likaMarku isahluko sokuqala esahlukwana seshumeni nani kuya kweseshumeni nesihlanu, uJesu wafika eGalile eshumayela ivangeli likaNkulunkulu ethi isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu usondele, phendukani nikholwe yivangeli. Waphinda wakhuthaza abafundi bakhe ukuba uma bekhuleka bathi, engicabanga ukuthi nathi sikhuthazwa ukuba sikhuleke kanjalo njengabafundi balesi sikhathi. Uthi lapha kuMateyu chapter 6 verse 9 to 10, Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Kulo mthandazo omkhulu awunikeza abafundi nxa bethi singathandaza kanjani umbuso kaNkulunkulu umongo walomkhuleko. Ngalesi sikhathi ke kungenzeka ukuthi sizibona singenzi okwanele mina nawe nangalesikhathi embusweni wakhe egameni likaNkulunkulu uyise nendodana nomoya ongcwele. Amen. Sawuvuma isivumo sokholo saseNikeya. Siyakholwa kuThixo omnye, uyise ongamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nezinto zonke ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Siyakholwa kwinkosi enye, uYesu Kristu, okuphela konyana kaThixo, owazalwa nguyise kwasephakadeni, uThixo ovela kuThixo, ukhanyiso oluvela kolukhanyiso, uThixo wenene ovela kuThixo wenene, owazalwa engadalwanga, emonye noyise. Zonke izinto zenziwe ngaye, ngenxa yethu thina bantu nangenxa yosindiso lwethu wehla ezulwini ngamandla kaMoya Oyingcwele, wazalwa yintombi uMariya, waba ngumuntu. Ngenxa yethu wabethelwa emnqamlezweni ngemihla kaPontius Pilato, wevuka ubunzima, wafa wangcwatywa. Ngomhla wesithathu wavuka ngokwezibhalo, wenyukela ezulwini, uhleli ngasekunene kayise, wobuya esebuqaqawulini eza kugweba abahleliyo nabafileyo, obukumkani bakhe bungasayi kuphela. Siyakholwa kuMoya Oyingcwele, inkosi umdlisi wobomi, uphuma kuyise nakunyana, unqulwa ezukiswa kunye noyise nonyana, wathetha ngabaprofeti. Siyakholwa kwikerike enye engcwele ekatholika yabapostile. Sivuma ubhaptizo olunye lokuqolelwa kwezono. Sijonge nokuvuka kwabafileyo nobomi bephakade elizayo. Amen. Page 112, umthandazo B. Thixo ongamandla onke, Bawo wethu osezulwini, usifundisile ukuthandaza nokwenza imibulelo ngenxa yabantu bonke. Yamkela imithandazo yethu esiyenzela ikerike ekatholika, iwazi amandla omoya wakho, ukuze bonke abantwana bakho bavumelane ngenyaniso yelizwi lakho elingcwele, bahlale bemanyene beseluthandweni lwakho. Sithandazela isixaka sakho uVicar General Sibisi, ubishop wethu, kunye noArchbishop uThabo Makgoba,
nabo bonke abalungiseleli belizwi nesakramente zakho ukuze bathi ngenhlalo nangokufundisa kwabo balubonakalisa uzuko lwakho ukuze zisondeze kuwe zonke inhlanga. Luleka uphumelelise siyakuthandaza abo bazamela ukusasaza kweendaba zakho ezilungileyo uwakhanyisele ngomoya wonke amaziko omsebenzi nawemfundo nawokuphilisa. Sithandazela abasemagunyeni ngakumbi uPresident wethu Cyril Ramaphosa ukuze bawuvule ngobulumko nangobulungisa bakhuthaza uxolo nolonwabo ehlabathini lonke. Kweli bandla nakubo bonke abantu bakho kwimisebenzi yabo nikuba balo lwakho lwasezulwini ukuze silive ilizwi lakho elingcwele ngenhliziyo ezilulamileyo ezikuhlonelayo sikukhonze ngokunyanisekileyo bonke ubomi bethu. Ngokwemfesana yakho bawo yonwabisa uphilise abo basezinkathazweni nasezinsizini abasweleyo kwanabagulayo. Sikubonga sikubulela ngabangcwele bakho bonke ngokukodwa ngentombi esikeleleyo Maria unina kaYesu Kristu inkosi yethu esimkhumbula ngelixesha nangawo amagorha okholo ezizukulwaneni zonke. Saye siyaleza izicaka ezafayo sithandaza ukuba thina singene kunye nabo kwinzaliseko yovuyo lwakho olungapheliyo. Kwenze oku bawungcwele ngenxa kaYesu Kristu. Amen. Siyaqhubeka ke nenkonzo yethu ekhasini ephepheni 116 unikezelo lwezipho. Mawubongwe wena Nkosi Thixo wendalo yonke ngenxa yokulunga kwakho sinesonka sisinikelayo isonka esinikezwe umhlaba lesenziwe izandla zomuntu kuthi esisonka sisonka sobomi. Mawubongwe wena Nkosi Thixo wendalo yonke ngenxa yokulunga kwakho sinalewayini sinikelayo esisiqhamo somdiliya nesomsebenzi wezandla zomuntu futhi le ndebe indebe yosindiso. Sive bawo wasezulwini uze ngezwi lakho nangomoya oyingcwele usikelele ugcwalise esisonka nale wayini khona ukuze naso sibe yisakramente yomzimba negazi enexabiso lonyana wakho uYesu Kristu inkosi yethu owathabatha isonka nendebe waze wathi eli ngumzimba wami ligazi lami. Zolani ke ngoko nazi ukuba mnandi uThixo. Nkosi thulisa onke amazwi enhlizweni yami ube ngokwakho kuphela. Ngena enhlizweni yami Nkosi Jesu. Ngena enhlizweni yami Nkosi Yesu. Ngena enhlizweni yami Nkosi Yesu. Sondelani ke nizokwamukela umzimba Nkosi yethu Jesu Kristu awunikelela nina negazi lakhe anophisela nina. Mamukeleni ezinhlizweni zenu ngokukholwa bonke. Isiphelo bulelani inkosi ngokubo ilungile ngokuba inguna phakothe ingceba yayo. Thixo ongamandla onke waphakade siyakubulela ngokusondla kwakho ngemfihlakalo zingcwele umzimba negazi lonyana wakho umsindisi wethu Yesu Kristu nangokusigcina ngoba balo lwakho sisemzimbeni wonyana wakho olibandla lawo onke amakholwa. Sincede ukuba sizingise njengamalungu aphilileyo obubudlelane bungcwele size sikhule sinothando nentobeko ngokwentando yakho
ngaye uYesu Kristu inkosi yethu ohleliyo elawula kunye nawe nomoya oyingcwele emnye uThixo ngoku nangona phakade. Amen. Bawo ongamandla onke sizinikela kuwe sibe lidini eliphilileyo. Sikuye uYesu Kristu inkosi yethu sithume kulo ihlabathi ngamandla omoya oyingcwele ukuba siphilele sisebenzele ukukubonga nokukuzonisa. Uxolo lukaThixo oligqitha konke ukuqonda malugcine inhliziyo nengqondo zenu nimazi nimthande uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Ithi intsikelelo kaThixo ongamandla onke uyise nonyana nomoya oyingcwele ibe phakathi kwenu ihlale nani ngona phakade. Amen. Phumani ngoxolo niyithande niyikhonze inkosi egameni likaKristu. Amen.